Pozdrav, moje ime je Edvin. Danas je 20. juli i želim da pokažem kako izgleda sorta Preobraženje u prvoj godini plodonošenja. Sorta Preobraženje je nastala ukrštanjem dvije sorte, i to Kišmiš Lučistija i sorte Talisman. Ove sorte inače su dale i najbolje kvalitete hibridnoj sorti Preobraženja i da kažemo da je ona jedna od najpoželjnijih sorti za uzgoj na okućnicama kao i vinogradima. Vinogradari ga svakako cijene zbog bogate berbe kao i prelijepog izgleda sa krupnim grozdovima. Kada su pitane karakteristike sorte Preobraženje, mogli bi reći sljedeći, a to je da je biljka snažna, da je samooprašujuća, daje dvije berbe godišnje, onu glavnu, koja već u zatvorenom prostoru je počela ili uskoro počinje u kontekstu ovog grma, odnosno ove sorte. Dalje, sljedeća berba je ona na zapercima i ona uvijek uspije jer sorta prispijeva rano u plodonošenje i berbu. Kad su u pitanju grozdovi, oni se kreću od mase 800 grama, kilogram i pol pa i više. Bobice su izdužene, ovalne i svijetlo ružičaste. Koža je tanka. Što se tiče same žetve, sorta Preobraženje pripada ranim sortama koja daje žetvu u periodu od 120 dana, računajući to vrijeme od pucanja pupoljaka do berbe prvih bobica. Datovi se mogu malo i korigovati u zavisnosti gdje se sorta Preobraženja uzgaja. Obzirom da je ovaj grm vinove loze u prvoj godini plodonošenja, želio sam između ostalog i to da pokažem kako izgleda normiran grm pravilno, uzimajući u obzir odnos vegetativnog dijela i onog drugog dijela, koje se tiče berbe. Na ovom grmu sam ostavio 4 grozda u prvoj godini plodonošenja. Ovo je jedan grozd, pogledajte kako je divan. Ovo je drugi, manji. Treći. Četvrti. Evo ima još jedan mali. Znači 4 grozda i jedan manji u prvoj godini plodonošenja. Ovaj grm sam odlučio da ga u sljedećoj godini uzgajam na pergoli. Zato sam ostavio ove lastare da idu gore do ove žice, to jest do zadnje žice, kada ću ih staviti jedan, znači na lijevu stranu, a drugi znači na desnu, tako da će iz tih pupoljaka krenuti na sljedeću godinu lastari, znači do ovama žica. Kako znamo, obzirom da je ovo, da kažemo, i najteži dio kada vinogradar mora ukloniti viškove grozdova da bi imali taj idealni odnos između vegetativnog dijela, to jest mase lista i lastara, i onoga roda koji treba da u toj godini dobijemo. Evo uzmemo ovaj grozd, pogledajte njegovu veličinu. Evo sad ćemo šublerom da vidimo kolika je debljina ovog lastara. Evo, vidimo da je malo više deblja od 1 cm, što je znači idealno. Od 8 mm do 10 mm je idealno lastari za sljedeću godinu. Evo da vidimo ovaj.
Ovaj je tačno 10 mm. Da vidimo ovaj. Ovaj je 10 mm. Znači 4 grozda na ovom grmu imamo. I vidjeli smo jel tako da su ove rodne grane jako dobro razvijene. Kad je u pitanju dužina, ova žica se nalazi na 2 metra, ide ovamo još dodatno, vidite, ona još uvijek zadržava svoju debljinu. Ovamo pretpostavljam da ima više od 3 metra. Do 4 metra je razvijena jedna rodna grana koja nosi ovaj grozd. Tako da ovaj grm normiran na ovakav način lagano daje prinose i sljedeće godine na ovom grmu možemo povećati urod za 15%, to jest ostaviti za 15% više roda i tako u svakoj godini. Ako damo grmu vinove loze mogućnost da razvija i svoju masu i uzimamo onoliko grozdova koliko on je u mogućnosti da da, svake godine povećamo za 15% i time dobivamo konstantno uvećan urod. To je bilo sve za danas, vidimo se sljedeći put.